Perlog bin menta sajisin nga priang subhai pi ha kane ke channel bani blog deng aku ban kan gatu kane khendiat ini kentin perlog haba pi page ya kane ke jing akerte ke jing kerte jong uni u ba arden haklau hadu boding kat utkut toy kerwit u ba arden na besnget na ti toy ada bekut jong ni ding kat kerwit u ba arden saklau Tegane ke jing bok unu ba arden ke jing kurau ba arden yau tu dingkat syaklau ba arden wala perkat bahaya ke bala syai hagis ni banwan ba arden ulai lele ban pengklan ban syai bor ya ke met ke pad jing u ban pen strong ya gitu giti gijat jong u nak kata dau lale akar te syaklau bat syai yang rukum ju nama ruba arden ulayo i hani po jelame klia jingi hani po gari kasi jingi nama ruba arden ulayo i bakata ke jing bakata ke jing yele bakan sawan ha ke jing im ke jongi na kata ka dau nama ro filosofi hui ka seng vpp long kata ke seng ka badiada yang ki kun kasi ban yele persya ya ini ki sorkar long uba arden long mula mud ban exercise bah ban pengklan bah ikti gejat ban senget ya prestun bat ya kan semua house nem hajar peran next election ba arden wala plan ya kemketa ban senget tenang hadu bau prestun syong roj kendang bat kerke semua de perlok ya ketua gejing karte jong ba arden syaklau dua pentekut ya ke dingkat thui hidup pentekut kalong kabal pengkrek ya ke ban sawan haba pi perkat bah iba arden ila pengkrek ya ke ban sawan nama riba arden ila tip lupa bak jing po kan ni ke jelami klia jingi ila sutu bakan wan ban yale ya jong prestun bad yukan rasangma ban senget hausnya ma arah hajar ar popra Coba arden wala pengkrek lupa ya kan ni ban penhe ya kisa keti kisa lubang kisa amet kumu MLA jongi udam don por ban lek kerte ban por syaklau ban pen syaj bor ya kata gamet kapat ban pen yo ya kata gamet ka syaj ka baklan ka bakoy ka bakhya bat sagaweru nama ba arden ngala syai bahai video jung ba arden bau karte sya ying hapo ying lane sya klau ban pentukut ya dingkai matoi ban exercise ban pengklan ya gamet ban kurai jongu prestun bat yo ken sangma perlok ngayo i ya gi komen gi jong pi ha tu ga video bang pelai betuni ba arden ngayo i bun bhai komen gi ba komen komne ki ong kapisang ngin shim henry ka wot pat ngin ai shopra all the best baling ide ban lek kumta om de bang ibam sap om de bang lek thok om de bang skor ya ki surkar mo om de bang thok be skor ya surkar kata namar bau jong prestun bat ukar ke sema em ha bagi penbam ya pisa yang pai ba tingin bambet henry ga but pan ala sopra ladang ile kumta ka surkar jong kenrep ujung ker sema bat prestun hadu bagi tengang ya ni pembam pisa ya pai ba andang ile kamta Adang ile kumta em ke sorkar kan tengat ban pempisai ni. Kat tengat shisha ban pisai ni. Kan ke sorkar. Kat tengat. NPP long ngapun pampisa bahaya gi paiba bakini tab vote gi pampisa nagi hajar ar hajar gi pampisa kumta. Na kata kadau gi yo vote kandiat ang tu namar bagi la ban namar bagi la ban pampisai paiba. Henry ngan ongai pi kan ni go way. Lada kalau daw no prestun kaning NPP ke pembampisah man kapor te ngi pa iba ladang ile kumne ladang shimye pisa Henry gabut pan Aishopra hangta kaning NPP lati kena bakan tengat man pembampisah iba lati kena bakan NPP kala tengat man pembampisah iba namar balai namar balating kapisa jengki kala lut Henry gabut pat kimiyo